kakhulu no excuses paper prep la kumoja la 157 nakalina ke natumelo kwamahlala mukoni wanchiri ukulu mina hlanhlakane kanti ke namhlanje sinilandela yona bukhoma la eOrange Grove sizobona umama Ange uthi no man angikwazi ungahlala nje umzukulu wami asogola le ndoda isebenza la ngabe umama yena ukuphi ake sisondele siza ukuthi kwenzakalani mama yebo njani kodwa siphilile njani Khehla hayi siphilile mama mani ngithi angigijime nje ngisondele ngizwile nje ukuthi uyangidinga namhlanje kwenzakalani mama igama utumelo kwamahlala lo mbhalelo kuno excuse paper prep yebo tata mama ubani umama uAngelina Nyachoba from Orange Grove from mama Ange yeah mama Ange kwenzakalani mama uthe sisondele usiphuthume nje tata njengoba ndikubhalele nje ndithi uphuthuma mntana sekhaya ukuhlupheka ndingugogo ndizibona sendondla umzukulu sendenzela umzukulu ngithatha umzukulu ndimsesikolweni ndimenzela zonke izinto enotata wakhe ndiyayibona ke eyokuthi ndibhadale izinto zesikolo but endikulwelayo ndilela umzukulwana wami ukuthi nekena amazi utata akhe notata abe show mhlamba avuma ukuthi ndiyamfuna lo mntana ukuthi abe kuye okanye mhlamba andixelele ukuthi gogo andimfuni lo mntana